Poštovani gledatelji Afirmativa podcasta, dobrodošli u još jedno naše izdanje. Naš gost u ovom izdanju je na naše veliko zadovoljstvo ministar privrede u vladi Zeničko-Dobojskog kantona, gospodin Samir Šibonjić. S obzirom da, kako i kaže naš slogan u našem podcastu, gledamo i slušamo isključivo one koji imaju šta da kažu, a naš gost itekako ima šta da kaže, odmah ćemo krenuti na naš razgovor. Gospodine ministre, dobrodošli u naš studio. Bolje vas našli. Evo, kažem da budemo ekspeditivni, imamo mnogo tema koje treba da prođemo. Evo, na početku da nam kažete, otprilike to nas možda sada uz ovu političku situaciju naravno najviše zanima, a to je, s obzirom da je Zeničko-Dobojski kanton svojevrsna lokomotiva privrednog i ekonomskog razvoja federacije, pa i države u cjelini, kako nam je trenutno stanje? Pa mi u Zeničko-Dobojskom kantonu, znate dobro, mi radimo. Hvala Bogu, naši imamo progresivne privrednike, imamo vrijedne radnike i Zeničko-Dobojski kanton je uvijek bio i ostaće kičma privrede naše domovine Bosne i Hercegovine. Naravno, kao i svi drugi u okruženju, i mi smo u jednom iskušenju. Osim tih globalnih izazova koji zasigurno utiču na stanje ne samo u Zeničko-Dobojskom kantonu, nego i šire, mi smo imali i ove odluke koje se donosile u zadnje vrijeme, koje su ostavile dosta negativnog traga. Dobro vam je poznato da je dosta naših firmi trpjelo poslije poplava u Jablanici, isporuke vezano za nedostatak željezničke pruge, nedostatak željeznice, da je obnova trajala ako nigdje u svijetu preko 100 i nešto dana. Na sve to, osim izvinjenja federalne vlade, mi smo doživjeli da je donesena odluka o minimalnoj plati. O tome su privrednici govorili godinama. Mi želimo smanjene doprinose. Ovdje vidjeli smo šta se desilo bez konsultacija sa privredom. Jednostavno, kad su svi isplanirali za narednu godinu, donešena je prva odluka o neradnoj nedelji. Ta odluka o neradnoj nedelji posebno uticala na ovaj kraj gdje u stvari jesmo trenutno tu Tešansku regiju, gdje smo evo imali zasigurno negativne efekte, a posebno evo sa tim odlukama o podizanju, tu je najviše utjecaj na te naše male firme. Da, evo, mi smo se na neki način i bavili time i sada postoje različita tumačenja svega toga, svako gleda iz svog ugla i predstavlja tu situaciju, no evo, iako neki kažu, prije svega ekonomisti, da će trebati duže vremena da se to sve analizira, čini se da su, kao što kažete, negativne posljedice svega toga već vidljive. Naravno, pratit ćemo i dalje ovu situaciju da vidimo u kom pravcu će se odvijati, no da se mi vratimo onome o čemu mi možemo odlučivati i o onome što možemo uraditi kako bismo sami sebi ambijenti privredni i ekonomski i politički i svaki drugi na području našeg kantona učinili ljepšim i podnošljivijim. Moramo ići u korak s vremenom, pa jedan od planova, malo ovako preskačem, mislim da će biti zanimljivije našim gledateljima. U okviru strateških planova vašeg ministarstva i vlade i našeg kantona u cjelini, mnogo je aktivnosti koje na neki način našu privredu, naš svakodnevni život, pa i naš obrazovni sistem, iako nije direktno u vašoj ingerenciji, čini kompatibilnim sa razvijenim svijetom. O čemu se radi? Pa evo, mi prije svega želimo da pomoć i ona subvencija koju dajemo našim privrednicima da bude u skladu sa izazovima s kojima se naši privrednici susreću. Ja sam neko ko dolazi iz realnog sektora i dobro mi je poznato koje su potrebe i koji su izazovi naših privrednika. Prije svega za bilo kakav biznis potrebno da postoji ideja i realizacija i ovo danas što mi razgovaramo je nečija ideja da bi se formiralo firma i preduzeće i sve ono što se dešava trenutno u privredi su ideje. Jedna od ideja da idemo u korak s vremenom jeste i pokretanje IT centara, znači IT huba, prvog koji smo radili u Zenici, on je najsavremeniji trenutno IT hub u regionu. Mi smo njega poklonili našim mladima povodom Dana državnosti naše domovine Bosne i Hercegovine 25. novembra prošle godine. Znači nije ideja, već je stvarnost. Da, već on pokrenut. A ideja je puno šira, ideja je da tu postane IT akademija, da bude centar, a da u drugim gradovima i općinama skupa sa načelnicima, gradonačelnicima pokrenemo nove IT centre. Ove godine su nam se evo javili, to radimo skupa sa regionalnom ekonomskom zajednicom REZ-om. Ja im se zahvaljujem na njihovoj predanosti ovoj ideji i realizaciji. Evo ove godine, ako Bog da, idemo u Maglaju,
i u Zavidovićima, već su lokacije obezbijeđene. Šta se tu stvar uradi? Mi tu obezbijedimo najsavremeniju opremu, najbrži internet. Sa tom opremom naši mladi mogu biti konkurentni, mogu da rade ono što stalno napominjemo, besplatno da razvijaju svoje ideje. A druga velika stvar koju pokrećemo ove godine, svjesni stanja u kojem se našla naša privreda Bosne i Hercegovine, posebno proizvodno-rentisan Zeničko-Dobojski kanton. Mi smo pokrenuli jednu veliku kampanju Kupujmo domaće, jačajmo Bosnu i Hercegovinu. Kupujmo domaće, jačajmo Bosnu i Hercegovinu će biti realizovano skupa sa našim razvojnim agencijama, sa našim privrednim komorama, sa regionalnom ekonomskom zajednicom, sa svim udruženjima privrednika. Naravno, tu ćemo uključiti akademsku zajednicu, posebno ćemo imati saradnju sa Ministarstvom obrazovanja gdje želimo da uključimo naše škole i vrtiće, da od tih prvih koraka učimo naše mlade koliko je bitno da prilikom kupovine odlučimo da kupujemo domaći proizvod. I naravno, koristim priliku da se zahvalim svim medijima koji će zasigurno biti jedna okosnica i najveća podrška u ovom projektu, da prezentujemo to našim građanima i da ta ideja i naše poruke stignu putem medija do svih naših građana, koji u stvari jesu oni koji na kraju odlučuju da kada krenu u kupovinu, da kada bira, da okrene, da vidi proizvodi, da se odluči na 387. Evo, gospodine ministre, ovo o čemu smo govorili, to je daleko šira platforma i zadire u neke druge sfere našeg svakodnevnog života. Ekonomski patriotizam nije samo ekonomija. Najvažnije je naravno čovjek koji je ekonomski i materijalno situiran i posjeduje određenu snagu koja je u savremenom svijetu veoma važna. Međutim, vrlo je važno imati taj mentalni osjećaj, imati taj osjećaj patriotizma, da ga jednostavno tako nazovemo i da spojimo to dvoje. Šta hoću reći? Možda ne može jedno ministarstvo samo uraditi ili jedan organ ili jedan kanton ili da li je potrebna neka šira platforma, jer očito ne ispoljavamo dovoljno te patriotske ekonomske svijesti. Pa evo ovako, jako dobro pitanje, zahvaljujem vam se. Ne može to niko sam, ne može to nijedan čovjek, ne može nijedno ministarstvo. Mi smo neko ko je generator te ideje i koji će zasigurno to pratiti i raditi na svemu tome. Do sada poznato vam je, ja im se zahvaljujem, to su radili udruženja, naša udruženja, koja su imali inicijativu i to bi trajalo određen period. Međutim, mi ovdje želimo baš da sveobuhvatno uradimo sve što je u našoj moći i zato ja i pozivam. Ministarstvo može biti generator donošenja neke odluke, mi možemo reći ovo je ideja, mi možemo davati podršku, ali ako mi ne budemo društveno svjesni, društveno odgovorni da kupovinom domaćeg proizvoda jačamo našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, a svi pričamo o ljubavi prema domovini, da je to ljubav, da je to odnos prema našoj domovini, iskren odnos prema našoj domovini jeste da mi kad odlučujemo da li ćemo, ne znam, kupiti vodu, evo 20 godina mi slušamo kako mi uvozimo 200 milijuna, 20 puta 200 milijuna, to je 4 milijarde, je li tako? 4 milijarde priče je potrošeno, a mi ćemo sa puno manje sredstava zasigurno pokrenuti tu priču. Nama nije cilj, evo da mi kažemo, mi ćemo sad zatvoriti bosansko-hercegovačko tržište. Ne, naše tržište je otvoreno, ali mi smo previše otvoreni. Mi smo previše otvoreni. Evo sad kad bi neko nama dvojici ponudio, ne znam, čašu vode iz Hrvatske, iz Mađarske, iz Holandije, iz neke evropske zemlje, mi bi se zahvalili i rekli bi ona svakako ne može do nas ta voda doći da ne bude makar malo kontaminirana u transportu. A mi pored ovolikog bogatstva, ne znam, imamo 4 tešanske vode koje dobijaju Oaza, Tešanska, Vrela Zema, svi oni imaju zlatne medalje. Princes, svi oni imaju, jel tako, zlatne medalje na svojoj ambalaži, mi to gledamo, a pored njih stoji nekakva voda, ne znam mi ni ko je proizvođač, ali mi se odlučimo da je kupimo. Čak one su i skuplje nego naše što su Koliko je to, gospodine ministre, spojeno s politikom, da tako kažem? Jer evo, neke proizvode par kilometara odavde ne možete naći iz BiH, promoviraju se neki drugi proizvodi sa nekih drugih područja, tako da je, čini se neminovno se upitati koliko politika uz ekonomiju sudjeluje u stvaranju takve percepcije, takve svijesti i na koncu takvih ekonomskih efekata. Pa normalno, ja da nisam politički bio aktivan, ne bio ministar. Znači, politika je ta koja odlučuje. Niko nije zabranjivao ni ministrima prije mene, ni drugim ministrima da urade ovo što sad mi radimo. Znači, to je nije bilo zabranjeno, bilo dozvoljeno. Samo mi smo uvijek, ono što sam rekao, evo, dobra digresija, ne treba mi daleko ići.
Odavde 100 km odemo u susjednu državu, u Hrvatsku i vidjet ćemo koliko tamo imamo. Mi nećemo jednu korpu moći nabrati naših bosansko-hercegovačkih proizvoda u bilo kom marketu. Nema, to je ograničeno. 4-5 proizvoda, 10 maksimalno u jednom marketu. Da li je to, gospodine ministre, do vlasti, do nekih mjera koje destimulišu uvoz ili stimulišu domaću proizvodnju, ili pak dijelom i do svijesti samih građana? Pa sve je povezano, sve je povezano. Građani se ponašaju onako kako i kako i mi usmjeravamo na kraju. Ako mi budemo radili na ovome svi zajedno, svi skupa, ako budemo, zasigurno će i građani dati svoju podršku. Građani često upućuju i opravdano upućuju veliki broj, vidjeli smo sad i ove kritike koje su bile na odluke, pa nekad ministrima, kolegama bude i krivo. Ne trebaju se ljutiti oni na građane, oni se trebaju preispitati. Gdje je kod nas možda suštinska greška u Bosni i Hercegovini, jeste što mi identifikaciju države, identiteta i vlasti uvijek dovodimo u istu ravan. Nije to nije isto. Vlast je promjenjiva, država je nepromjenjiva, država, domovina, majka, to su nezamjenjive činjenice, porodica, to je nešto za nas što je u temeljima svih nas. I mi državu ne možemo mijenjati. I to je za nas sveto, za sve nas, ali kad je vlast u pitanju, vlast treba mijenjati neko ko je loš. Meni je žao što mi nemamo i instituciju vanrednih izbora, jer Bosna i Hercegovina je stvarno zemlja na prekretnici, u tranziciji. Ne mogu ja vjerovati da smo mi toliko idealni, evo u regionu vidimo da puno modernije zemlje od nas ne snađu se, ne znam, napravi se vlast, ne snađu se, ne ulazi u probleme. Koriguju se na vrijeme. Jeste, korekcija je jako bitna. Mislim da tu i šutnja međunarodne zajednice nije dobra. Oni imaju taj mehanizam, ali međunarodna zajednica prema Bosni i Hercegovini se ponaša mislim da oni, kad se poreda, vlast više ne učestvuju u donošenju odluka, a mislim da je nepravedno to prema našoj domovini Bosni i Hercegovini. I ja često analiziram, gledam, Bosna i Hercegovina trenutno u ovom stanju kakvom jeste, u puno je bolje stanju nego što je bila Bugarska, Rumunija, ne znam, i Hrvatska kad je ušla u Evropsku uniju. I mislim da je nepravedno prema nama da se stalno ta ljestvica diže, a oni su nam obukli tu luđačku košulju na Bosnu i Hercegovinu, donošenje odluka, pa onda kažu kad mi, Bosna i Hercegovina, kad dođe u taj ćosokak koji su oni napravili, kažu evo sad se vi snalazite. Ne možemo se mi snalaziti ako je nama stalno, ne znam, taj put koji mi idemo označen sa pogrešnim nekakvim znakovima i usmjeravaju nas stalno u pogrešnom smjeru. Ovo ja koristim priliku da sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vjersko, ideološko, političko i bilo kakvo ubjeđenje, da nas sve pozovem da radimo za domovinu Bosne i Hercegovine. Evo, mi smo ušli već u ovaj politički dio koji je zaista posebno u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo kada je riječ o političkom segmentu, zaista neminovno da o tome progovorimo, da promišljamo svi ljudi, svih kategorija i društvenih statusa i političkih i tako dalje. No, s obzirom da evo mi se zovemo Afirmativa portal, dakle mi bismo ipak željeli, gospodine ministre, čuli smo šta se strateški radi u okviru ministarstva, dakle evo pomenuli ste nam neke projekte, kupujemo domaće, ovaj dio u IT sektoru. Znamo da zbog ove situacije morate posegnuti za nekim ad hoc rješenjima ili bypassima, kako ih mi to kolokvijalno nazivamo, da bi se zadržao kontinuitet privredne proizvodnje i ekonomije u našem kantonu. Pobrojao sam ovo sve da bih vas pitao i na neki način prejudicirao pozitivan odgovor, jer želim da budem pozitivan i afirmativan. Možemo li unatoč svim ovim iskušenjima očekivati jedan kontinuirani razvoj privrede i ekonomije u našem kantonu u narednom periodu? Naravno, možemo sve znati, ali kakve su... Pa vi ste na početku rekli da je ekonomija kao nauka, je nauka brojeva i ona otprilike na jedan duži period posmatra. Nažalost, negativni efekti nekih odluka koji su se vidjeli za kratko vrijeme jesu signali da bi se one trebale povući i trebao mi nekad ego. Posebno je najveći ego u Bosni i Hercegovini kad se napravi najveća šteta. Mora se isključiti egoizam, mora se isključiti te stvari, država se mora pametno voditi. Kada je u pitanju Zeničko-Dobojski kanton, kada je u pitanju privreda Bosne i Hercegovine, mi i nismo navikli nešto da, evo, aman za man da se privredi nešto puno pomaže. Meni je dodatno žao što su se privrednici nazivali pogrdnim imenima i pozivam sve oni koji žive od privrede, a to su i ministri i svi oni koji obnašaju vlast
i svi koji rade bilo kakav društveni posao, da vodi računa kad spominju privrednike, kad govore o privredi, kad posjećuju privrednike, kad idu u inspekcije. Imamo prigovore, ogromne prigovore na ponašanje pojedinih inspekcija od strane naših privrednika. Privrednici nisu kriminalci, privrednici stvaraju novu vrijednost i nema pravo niko kad ulazi u bilo kakav objekat tako da se ponaša. Znači, privrednici prolaze kroz ovo. Ja pozivam naše privrednike da i dalje nastave da rade motivisano kao što su i radili. Mi smo tu, Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, vlada Zeničko-Dobojskog kantona je opredjeljena da bude i ostaće uz našu privredu. Mi imamo evo 2 najveća sajma u Bosni i Hercegovini, Tešanski sajam, ZEPS, su najveći sajmovi trenutno u Bosni i Hercegovini. Vjerujte mi da je to prilika da prezentujemo našu privredu. Mi ćemo tražiti nova tržišta, da povećamo izvoz, zasigurno ćemo raditi sve što je u našoj moći, da razvijamo, a ne da stagniramo, da budemo ono što kažete vi afirmativni, da ne budemo, da budemo oni koji stvaraju štetu. I mišljenja sam ovako, da bilo koja vlada, bilo koja vlast, ona treba da bude generator razvoja, ona treba da bude pomoć privredi, da ne donosi odluke koje će biti negativne za privrednike. Posebno, najveću empatiju koju trebamo mi imati, to su male firme, stari tradicionalni zanati. Mi u ovim poticajima, obrtima, mi u poticajima jako vodimo računa, znači mi imamo najveći poticaj za nabavku mašina, jačanje konkurentnosti, to su za naše firme koje nabavljaju mašine i tu radimo refundaciju troškova za uvođenje certifikata, standarda. Kad su u pitanju obrti, njima pomažemo za izgradnju objekata, ali imamo jedan dio privrede prema kome posebno imamo tu posebne empatije, to su stari tradicionalni zanati, žene poduzetnice, mladi poduzetnici i oni kod nas imaju posebne uvjete i prema njima posebno gledamo. Oni su najviše pogođeni ovim odlukama, vjerujte mi. Oni ne mogu, vidite, tamo je stavljeno, kaže, 6.500 maraka dobit. U porodičnoj firmi, ako radi muž i žena, a u visokom mi imamo 3200 otprilike tih obrta mali gdje radi od 1 do 5 ljudi. I to su te firme koje u stvari Zeničko-Dobojski kanton i Tešansku regiju sve ovo čine onim što mi jesmo, da mi u Tešnju imamo 2 milijarde 650 miliona prometa, da u jednom visokom imamo 1 milijardu i 117 miliona prometa, to je zahvaljujući tim firmama. One su u najvećem problemu. Jer ako oni imaju 6.500 dobiti po muž, žena ko rade 6.500, znači to je 13.000, oni su odmah socijalni slučaj. Znači oni ako imaju i 20 i 30 i 50.000 dobiti, oni tek imaju tu neku osnovicu da imaju tu minimalnu prosječnu federalnu platu, a znaju onaj korpu, da mogu da prežive, da mogu da školuju svoju djecu, da mogu da normalno žive u Bosni i Hercegovini. I mislim da svi ljudi koji donose odluke ne trebaju biti ovo ne znam kako bi nazvao malo Robin Hood, što je otimao od onih bogati pa dao siromašnima. Ovi su Bobin Hoodi, ovi su neki, oni otimaju od bogatih, od sirotinje i daju bogatima. Vjerujte mi, to je, evo uzmite izvještaj ovaj što je došao, to su firme koje imaju veliki broj uposlenih, a mi stalno spominjemo da najveći utjecaj će biti na te najmanje firme, da prema njima moramo imati empatiju, jer te manje firme, one su generator razvoja Zeničko-Dobojskog kantona, Federacije Bosne i čitave Bosne i Hercegovine. Da, to je definitivno, evo, kad smo već ovdje, naša firma je vrlo mala, a jutro smo platili poreze, sve znači, to onako pozamašno za našu malu firmu. Dakle, sve te male firme izvršavaju svoje obaveze financijske i omogućavaju razvoj zemlje i svaku od njih treba kao zlato čuvati, jer bolje da ima prihod bilo koliki nego da ide na biro i da nam još uzima kroz naknadu za zaposlenost i ono novca iz budžeta što imamo. Nego evo, gospodine ministre, kako nam je politička situacija? Pa evo, samo jednu rečenicu, ako dopuštate. Ja na prirodu gledam ko na pšenicu. Šta posijemo, to žanjemo, ali svako ono zrno iz njega ide klas, pa gore bude stotine zrna, tako i ovo što ste vi rekli. To je jedno zrno, to je jedan uposlenik. Šta može da napravi za privredu, to je taj efekat koji se zove gazela efekat. Trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini je specifična.
nedoživljena, na šta će izaći, evo, mi uvijek kažemo, nahajde ako Bog da. Prije Da, svega, na što će izaći? Evo, Mubarek je Ramazan, žao mi je što se to nama priređuje u Ramazanu i prije nam se to radilo, ali evo, mislim da bi u skoro vrijeme, ja dolazim iz političkog subjekta NES-a, Narodno Europskog saveza. Mi smo od početka upozoravali da ne treba da se ide sa Miloradom Dodikom u vlast. Baš ovdje u Doboju predsjednik Nermin Ogriješević je jasno rekao da apsolutno ne smijemo praviti vlast na nivou države sa Miloradom Dodikom, jer on je tad već najavljivao evo da će ići u secesiju, slao je jako loše poruke, a mi smo 19. aprila prošle godine pozvali učesnike u vlast na državnom nivou poslije Mostarskog sajma, kada je tamo predsjednik Republike Srbije, kojeg ja stalno pozivam da se ne miješa, nije on ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, on je predsjednik nama susjedne zemlje i trebalo bi voditi računa da imamo čak jako dobro... Čak i u svojoj zemlji nema ingerencije. I mi očekujemo od predsjednika da bude pomoć, evo ako voli, on kaže da voli evo Srbe u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da evo one poplave kad su bile, mi smo vidjeli ko najveću empatiju i ljubav gaji prema Dobojlijama, to je naš narod Tešanske regije, jer ja sam svjedočio tad 2014. među prvima sam ušao i vidio sam da najveći broj je ljudi bilo tamo iz Tešanske regije. Kažu, komšija je važniji od brata. Jeste. I vi ste bili kao mediji, sve ste pratili, ja se toga sjećam. I u nevolji se poznaju prijatelji, u nevolji. A nama nisu prijatelji i kad nas stvaraju nove nevolje. Ja mislim da evo, zbog tih političkih uticaja izvana, Bosna i Hercegovina stalno proizvodi iz tih rasadnika nekvalitetnih političkih kadrova, nama uvijek bjesne neki novi biser za koji se ibreti čitav svijet. I mislim da evo malo gospodin Dodik ponesen trenutnom stanjem u svijetu, da je prešao crvenu liniju, otišao je tamo, sad on jadan ne zna ni kuće naprijed, ne može nazad, ne smije. Ovdje jedino šta je bitno, mi svi trebamo da dajemo podršku državnim institucijama, da ohrabrimo izvršioce, nosioce državnih tih funkcija koji trebaju da štite integritet, da štite Ustav domovine Bosne i Hercegovine. Mi smo trenutno ovdje na Karušama, mi smo narod koji je goloruk stao u odbranu domovine Bosne i Hercegovine. Mi smo ljudi koji su ginuli za Bosnu i Hercegovinu, ali mi smo narod koji slavi pobjedu. Mi danas slavimo pobjedu, jednu od najvećih pobjeda, mislim, u istoriji našeg naroda, to je pobjeda na Karušama, gdje je nesrazmjeran bio odnos snaga, znamo mi to dobro, ali pobjeda evo koju danas slavimo. Ja mislim da će Bosna i Hercegovina slaviti ovu pobjedu. Bosna i Hercegovina pobjedila i veće neprijatelje. I ja ne mogu vjerovati da su ljudi toliko nezahvalni. Evo, gospodin Dodik živi, mi smo jedina zemlja koja svoje neprijatelje zvanično finansira. On živi na račun, evo i Tešnja i svih nas koji radimo, stvaramo novu vrijednost. Mi ako uzmemo ekonomske tačne parametre, mi kad bi ekonomski podvukli crtu i vraćali PDV onoliko koliko u stvari se puni državni budžet odnekle, pa oni bi propali za 6 mjeseci, ne bi bilo ti institucija koje on sad proglašava. On nema para za jednu platu, a govori ljudima dajte izađite. Tam mislim, bez ovo što se radi, naravno treba institucionalno djelovati, treba, mislim da ja ne mogu reći, dosta kažu ljudi, znaš, država je zakazala. Ja sve živim s nekim ubjeđenjem da se nešto radi, ali ljudi jednostavno ne vide još, možda ima tu možda i nekog utjecaja, kao u svemu i međunarodne zajednice, da se i tu čeka odluka šta će reći EUFOR, šta će reći neko drugi, ali zasigurno svi oni koji su Bosni i Hercegovine, zemlje koja nikom nije bila neprijatelj, vjerujte, mi kad nam je bilo najteže, mi nismo bili neprijatelji, mi smo se borili. Mi nismo odgajali generacije koje će mrziti, mi smo uvijek odgajani da volimo, da poštujemo komšiju, da volimo one ljude pored sebe. Mi smo narod koji zna i prihvata suživot. Nama nije strano, znači gdje god da živimo nama nije strano i mi znamo, kaže naši ljudi gdje god u svijetu brzo se uklope. Pa brzo se uklope zato što ljudi pitomi i oni znaju šta je suživot. I znamo mi da svi narodi koji žive okolo razmišljaju dosta slično, nisu oni toliko strani. Rekao sam ovim
ljudi sad pojedinci koji vode, pokušavaju da vode, nemaju ni podršku, vjerujte mi, ja sam mišljenja da evo i Milorad Dodik za ovo što radi nema podršku srpskog naroda, ja sam ubijeđen da nema te priče neke o secesiji, mi svi znamo da Bosna i Hercegovina kad je bilo najteže, niko je nije mogao podijeliti, a kamoli sad, evo, sad govorimo o... Ma da, apsolutno, ovdje su ljudi jednostavno upućeni jedni na druge, ovo stanje, ja bih ga nazvao apsolutno šizofreno. Evo, upravo ste me podsjetili sa ovom zadnjom rečenicom i observacijom na neki način. Ovih dana smo pozvani na jedan vrlo zanimljiv događaj koji će se održati u Zagrebu zadnjih dana ovog mjeseca, gdje će se obilježiti određena u sklopu Hrvatske vojske bošnjačka komponenta. Ja sam došao do podatka, u stvari to je javna tajna, da je otprilike svaki 6. pripadnik Hrvatske vojske koji je poginuo braneći Hrvatsku bio Bošnjak. To je velika stvar. Ako ništa, dakle, iz toga svega bi trebalo biti možda malkice više poštovanja, možda više saznanja da smo upućeni jedni na druge, da se više poštujemo, da se uvažavamo i da gradimo neko bolje i pravednije društvo u kojem ćemo malo relaksiranije živjeti nego što je to sada. Vjerujem da dijelite naše mišljenje. Apsolutno se slažem. Ja kažem, mi smo tu, mislim da Bošnjaci, ovo kad smo rekli, su kao narod platili najveću cijenu svega ovoga što se dešavalo proteklog istorijskog perioda i nažalost ne želim više da pričamo na temu, da se vraćamo u taj period, da nas neko vraća, da pokušava da nama, narodu koji evo slavi sad evo pobjedu, mi smo pobjedili na vozu. Od Mohačke bitke i Monte Melete pa do Karuša i ne znam. I mi znamo dobru istoriju. Hvala Bogu, mi imamo sad i generaciju novih intelektualaca, novih ljudi, nismo mi. Jedanput naš rahmet predsjednik Ali Izetbegović je rekao da poslije onog drugog svjetskog rata i 47. 8. kad je masovno bilo atak na bošnjačke intelektualce, kad su ciljano ubijani, tad je jedanput rekao da je naš narod ostao poput sirutke. Koliko u sirutke ostane onoga sira, toliko je bilo intelektualaca. Sad, hvala Bogu, mi imamo i ulemu, imamo i privrednike, imamo i ljude u sportu, ljude, evo večeras ako Bog da, i nastupa naša i reprezentacija. Evo, ja želim da pobjede privrede i ovo, kupujemo domaće, da proslavljamo kao i kad naši reprezentativci, kad Džeko da go, jer svaki uspjeh mi moramo proslavljati, moramo se tome posvijetiti, pozitivnoj priči u Bosni i Hercegovini. Svi oni koji žele da nametnu negativnu priču, oni su prošlost. Ja vjerujem, brzo će proći. Ja pozivam sve narode, evo, hrvatski narod, za više empatije. Nije u redu i ni ponašanje Hrvatske u zadnje vrijeme prema Bosni i Hercegovini. Nije to ni fair ni korektno da se prave gluhi, a znaju dobro da je Bosna i Hercegovina uvijek bila na strani pravde. Kad je nepravda činjena prema Hrvatskoj, evo sad ste vi rekli, veliki broj ljudi je išao da brani te gradove. Vidio sam sinoć da je na utakmici sa Francuskom, da su oni istakli ime jednoga Francuza. Ja mislim da je njima bilo malo stolica na nekom stadionu da napišu sva imena Bosanaca, Hercegovaca koji su dali živote za slobodu Hrvatske, koji su evo dali živote za bolju tu Hrvatsku i mislim da nije iskreno s njihove strane da igraju te neke sad evo posebno. Pokazat će vrijeme evo i šta rade. Oni pokazat će vrijeme sve, za kratko vrijeme će sve to vidjeti, ja sam ubijeđen. A mi trebamo da vodimo računa o nama, o našoj domovini Bosni i Hercegovini. Mislim da je Bosna i Hercegovina bogata zemlja, imamo ogromne resurse, najveći resurs su naši ljudi, naše bogatstvo ljudi koji žive ovdje, naše bogatstvo ljudi koji žive u dijaspori. Bio sam nedavno baš u posjeti našim ljudima u Njemačkoj, u Frankfurtu i raduje me ona njihova empatija i odnos prema našoj domovini Bosni. Ljubav koju nosi oni prema Bosni i Hercegovini, vjerujte, ja im često ja sam neko koji je studirao vani, živio sam vani, znam koliko čovjek
u tom trenutku je daleko od domovine, koliko probudi se te emocije, ljubav prema domovini. Ja im se zahvaljujem što kupuju bosanske proizvode. Vjerujte da u Njemačkoj tim, oni zovu to turski marketi i balkanski marketi, da ima ogroman broj naših proizvoda i to je lijepo vidjeti. A oni su tu zato što naši ljudi to traže. Tako je. I ja im se zahvaljujem što to rade, zahvaljujem se što na najbolji način prezentuju našu Bosnu i Hercegovinu. Ja ih pozivam da investiraju u našu zemlju, Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina ne treba više humanitarnu pomoć, Bosna i Hercegovina treba investitore. Evo, neka ovo bude i naša poruka za kraj. Gospodine ministre, hvala vam što ste odazvali pozivu i bili gost našeg podcasta, uz nadu naravno da se u skorije vrijeme vidimo ponovo. Hvala vam puno. Poštovani gledatelji, bilo je ovo još jedno izdanje Afirmativa podcasta. Naš gost je bio gospodin Samir Šimunjić, ministar privrede u vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Hvala vam za pažnju i do gledanja.